Так, вон. Знаешь. Так, 11 миллионов 200. Солыш 2008 сол. Пробег 31,000 гаштаги, будка. Коробкаш механик автомат. Коробка автомат. Даруни портер, хайки портер аз ҷои таъриф шед дига. Мақсад ки намехал чизе намехал вай дора. Ахтон бине. Будка. Даршан машин майдарас меша. Инаме состояние портер. Неҷа тайга кабуташ будай. Кадом солай намедонам 2011 2 миллион 200 вон. Ба чӣ сабаб намедонам рост шагум. Бисёр бад гаштагире 347,000 километраш калони бад аймон ҳисоб диде. Так состояниеша нигоҳ мекунед соз намедонам. Нархаш не ки арзон неҷа шайтай борон хоб рафтанда. Ранг зада шидай. Ина так ша мебора камера кеме ки ягон ҷой дар коридора. Хлас немехелед биё кудум ша бинем чӣ ҳолай. Конечно иш механик. Бачаҳо ина ҷо шӯӣ кадаги будай. Намедонам ягон ҷошалиш кардем ё ки ягон корош мекунам. Соҳиб надора намехел. Хай хлас нархи ишам дидем. Чанде чӣ хел. Айшо состарай на будка. Ба фикрам ки холодильника чӣ мегӯям кондитсионера ям болоша чизе дора она бинеда. Ҷои ханакни 3 миллион 800. Инашам арзона чӣ сабаб 2015 сол 200,000 километраш. Километраш бисёро не ки нархаш бад не 3 миллион 800 почти $3,000. Будка. Механик ина резиноша гармия уфтодагиам ба фикрам. Ин моҳошам иҷа ховай чӣ бала. Хлас состояниеш ина даруни мошин. Пакета ба фикрам ки заводскоишан яки не. Ина состояние мошин. Состояние будкаш. Бо кадомша бинем? Бо ина ягонта портера мебинем. Хай короче нависе дар комментариҳо ки мо кадомша бинем, чӣ кор кунем, чӣ не ки ваъда додам барои ки рости мо да камтар вақт чиқале ки гуфтем проблема айда мо вақтмон кама ки ҳар рӯз омада тем боле ки да дигар шаҳрай да мо дар корае ки як рӯзаи кор монем иҷа омада гашта видео кунем. Як рӯзаи кори мо мондан қатъи эҳсосӣ минимум $100 мо минус меша. Ина ин видеода ма палбом $100 расход кардагем, мисол ами омадагем расходиш меша агар мо пишти ами чизо шавем. Портергириша мебинем, гапакам кунем. Иш нарх надора ко ёхак мерем гана иш нарх надоштай. Ваш дарш қариб ғалтидани бечорам ҷахо. Так. Инҷо мошин бисёр ая. Қей навар кардан. Таги найдгариш 12 миллион 200. Так. Кадом сол ай 2018 сол 24,000 гаштаги километраш 24,000 пробег. Состояниш соз бинед ба фикрам ки бад не. Хай контейнераш камтар кузоваш хурашдаги. Неҷада ба фикрам ки ягон вай дорада. Чизои лозима. Коробка конечно механик буда сирам. На состояние портер. Бисёриё портер прасида будан. Нархои портере дар Южной Корея. Конечно, иҷа чиқале гуфтам мошине ки солаш навай қиматай пробекташ кам боша ва солаш набоша қиматай. Мошине ки кӯҳнай пробекташ бисёрай қиматай. Ана бахшиш солаш кӯҳнай пробекташ бисёрай арзонай.
خیلی پورتر نمام خیلی دست ممکنه نرخش چانسون باشه ایش نرخ نداره این ایش میبینیم پراستوی به وای 6 میلیون 100 так شما دسته یا نه کدام سال باشه کوی سالش 2012 سال 151,000 گشتگی نرخش 6 میلیون 100 وون دیتا 5,000 دلار با فکرمده پلوس مینوس як кадамита дар коша курси каресия бубинед яги сускинемат хеле як видео карда мере на состояниш мерем давомша дига ҷӯша мебинем бо чӣ машина аҷа ҳай портер хела буд дидед